Yeah. Kanudilaj. Otvori prva vrata. Porta Prima. Zemun 2019. Idemo. Slušaj sad. Kao olovni vojnik sa neizmernim bolom, sa svojom samoćom i sa jednom nogom. Tražim tračak svetlosti, u ljubav se uzdam, ne predajem se iako sam odbačen od društva. Živci su od olova, ali srce nije. Na betonu sad sam, ulica rad bije. Mrtva nota napada, ja jurišam prvi. Bežite sa vriskom jer kao tenk vas mrvim. Oko mene druge duše, druge glave, druge oči. Mozak traži alkohola pa sad isti toči. U glavi mi je šaptač koji svakog dana cima. Predamnom lavirint, ulaz jesu Porta Prima. Niti volim, niti mrzim, ali gledam vas kroz nišan. Uvek mi viča, niko od vas nije bitan. Otvorih prva vrata, unutra mnogo lica. Svako od njih jeste Kanu, psihoserijski ubica. Nova stranica života, novi jebeni list. Sada tako prljav, nekad bio čist. Nekad kao Isus, sada kao Juda. Za 30 zlatnika izdao si druga. Tome godine su krive, one su te vodile mračnim putem prošlosti, mržnju oslobodile. Osjećanje rodile da ne pripadam nikom. Da gledam svoje lice, sam pred Božim likom. Da noćima i danima sve oko sebe cimam. Da verujem u ljubav, al crno srce imam. Da svakim danom trudi se, bubet mi samo štima. Prolazi još jedno leto, uskoro će zima. Kao snežna lavina progutat će te Rima. Spremna je već danima da krene da se snima. Peti sprat u plamenu, soba puna dima. Dobro došao u moj svet, ovdje su ti Porta Prima.